Hi ma'am. Ma'am, I just yamna punsi da ko mi oi ba khuti mak na ne loi haijan ba ba lai shu ai ta ne ama ai hai rak ke ba ko lai tam ba ti si ja kana am ta na tak pi rak te ba ko tu ba haijan da ba ya da ba lai shu ma di oi hai ta ado ai hu ji lai ja ma'am hospital di washroom da ne ai hospital je de admit taw rak pa na mi manga ni chu re ba ko nga si ga adu nga si ti charge taw do ne ba adu dai da ai je yam pien ra ba ta adu do ai je si video ji sa mi ne ba ko mayam hospital gi washroom ko di mak ta ne si gi basin je lai ni ba hoi lai ta ba yam ba du ba ayam na loi lai ni ba si gi je mai mi ta ba brush song taw ba si gum bai ne ba kai gum ma tam da kon pheng ba su tum yaw ba lu khak ti hai jan na de ko si dai da kaya ni number 1 bela da taw ba number 1 do adu do si dai da kana ma hai jan na de ko si ja hai jan bi nu ko hai jan le na khalla ga ju ne kai gum ba gyan da da na hai jan le na khalla je ba adu di ana ising je sma na ising je hai da bi da mo ba ko adu di manam nam thi dra adu ga ani shu ba da ma ka hai da ke ba ko si washroom dai da na si washroom je da si dai da akoi na taw ga da ba thabak loi ba taw ba loi ra ba ma tung da na si gi maning da ko plus si gi achau si da ma cha ma achau ba ma si ani je pulam nam da ge su ai ko si flash taw ko smai na flash taw tho ma ba do di nga sai gi saman myam do loi manung jang ra ni flash taw tho ka ba ni ko si oi di kanam ta ta ayat pa pi ra ko mi je manam nam thi ba hina da ba na tra o ba da hangoi ba ko mi mi am le ne ba ko ai hangoi tre ma hangoi tre na mi khu di ma loi ba hangoi ta ba na te ba ko ma adu wa ni si jam khang de khat theng na re ba ko ma ma dui ne adu ga hospital gi ma pu zu pa sa ting na cha lai ja ri ne ba ko staff me am je adu ga staff me am housekeeping boy ga ma boy ga hai di moi da zu hata moi thabak ne ha da na ka ya na toksan ba tu yam phat te ko ma adu wa ni da si tang hai ja ge da ma thank you